सो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेश तो यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करते हूँ। वीडियो शुरुआत से एंड तक देख लेना। अगर आपने स्किप कर लिया तो वीडियो मजा नहीं आएगा। आज का वीडियो अलग किस्म का होने वाला है, तो देखते रहना शुरुआत से एंड तक। Roof we tar ranga tanpa jalada ka gari book dalo je gari nda chudala just so we are on the way. She is pretty and he is handsome. यार जिनसे हंस के दिखाया यार, मूड नहीं बोला तो ब्लॉगर आज डायलॉग दे नहीं पा रहा है, क्या हो गया? हमने पूरा चूज किया उसकी एनर्जी। मेरा एनर्जी खा लिया मैंने चूसा oh pretty girl around me and nggak curang lima and kita ganti seru rangkong dong ya. Here is sister pretty. Move way. Stick the phone at this rin chín đọcเลยta lại có cái sao đi cũng là get me Okay, guess 60 more. So right now we are under roof where tadi ni sih wah dia tambahan itu sih dia tambahan itu sih danger zone kena nih set terangkan video bang mau ai đi lột vào rồi, mi ai tôi cũng phải đâu. Ya, jangan. The video is shooting under the device which we used to travel across the river from South Guwahati to North Guwahati. India longest river roofway over Brahmaputra open in Guwahati. It's kind of roofway across river Brahmaputra. Opole sa ke plus mood le go opole ko agu ke mana pang ko mangoy. Ina opole mele bele mas mood le go no he. Whenever we travel in the device, it's look very beautiful. We can see all the scenery and the river of Brahmaputra rivers. Okay, अभी north Brahmaputra से साउथ Brahmaputra पहुंच गया है. What a beautiful place, man! This roofway device is used to travel across the river from North Guwahati to South Guwahati, cross the Brahmaputra river. मंदिर के ऐसे ना वो काम जगह नहीं है. Dừng phải cầm tiền rồi đi thôi mày. Dừng phải cầm chứ đâu. Phim đây xin rất. Diêm hay của em. Sao nhở? Dừng phải cầm. Kiतना size, कितना piece? एक पीस Tôi cầm thứ sao hả mồ? एक बोतल दे दो. Like this. Ito lang oh. Kau tahu tidak? Salah bandung. Sorry rồi. Này chỉ dùng sạc xe mà gấp bây giờ nè. Này chỉ dùng gấp bây giờ nó thế này mà ra. Lùng đi kích lọt sang ở đây nè. Đấy xuống á. Saya ada. It is first time for him, so he feel full of sigh. शर्म लग रहा है क्योंकि आज स्पिरिट पहले बार था. So this is my first experience to visit here. Rasa di sini kita. Ego na tunai tu. Rasa tu bunyi kita. Tolong. Okay. Jangan kosong satu rồi. Ni jangan tu dong ni. Ai cũng đã rồi. Nó bằng rồi thì nó có. Nó rồi thì nó có English nó có. Ai đó, Di kami English na, 5 Trung Quốc.
Huh? Ready fire, ready fire. Today we are doing ready fire. रास्ता है ही नहीं यहाँ पे, रास्ता है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग? Oh. Teka, kulo. Puy mà có tay xin ka, cái tôi đây mà cái. Ai đó, rồi. Cho là cái tôi đây đi cô. Ini là apa boleh ni? Biar deh. Gedung. Bang. Hi, hello. Here I am. So, here I am. It's me. It's me. I am there. Riyama. Along with Mr. Frestock. Mr. Presto. Okay, that's great. Nhìn vậy. Bật đi còn nè. Nó phải cái nguồn bật đi của. Rồi, rồi. Cái đây. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Kau tadi kau tadi tembak dulu tuh. Dulu tuh. Pakai. Keluar. Ini kata ta. Itu sih. Itu lo peda. Lo free kau jalan mai. Kata gua क्या minti lah. Jadi mau kita dulu gua tuh ya. Để cái luôn sỏi lên. Đâu không còn nó chạy kịp bắt trang mày nó chỉ là cái phun cái bên nó thôi. Đây. Free of course. Inaugurate đấy mình nghe free nó ngồi có hơi. Ai đó rồi. Đi ra. Titanic mo. Titanic. Video lu là sao? Ta là sao video? Nó này mà sao mà lúc này? Này mà sao mà đó? Nó quý bà tay gặp năng bà cũng gặp. Yes. I love sini. Titanic music cái nó. Suy cái này cái tập tài là do tập cái pro cái này kia làm tập cũng đó. Ai rap song time cái này không phải con lên. Đi lên đi mà nè ha. Ơi có thể cùng nghe ha. Đi lên. Làm đi. Kacau lên. Smallest river island. Teman-teman, we are a spectacle lover. Này của spectacle gì cơ mà? Này bảo đây cái làm gì? The sun is about to set. We'll be always together in the name of Jesus. In the name of Prabhu Isu. We'll be always together. Bike आ गया bike. देख bike. So फिर से हम लोग वापस पहुंच चुका है. धीरे आस्ते आ रहा है. तो क्या करो? आ गया दिन भर enjoy किया. सिटी है ये. अगर मणिपुर नागालैंड कोहिमा इम्फाल जो भी हो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक विजिट कर लो. हम लोग मैं आई विल बी विथ यू like company. कैसा लगा? Chị là mẹ của sẽ quát đó là bài của số gì đây? Lấy sao nó lấy ra đã mà có mấy nữa. Terra, no, do visit. It is a beautiful place, lovely places. You will never find here in Khatay. This is the best way. The best place to visit. सीधी है देख. इसे पीछे लड़का तो जरूर हो जाए. हम लोग भी like that we will be together. अगर मैं गर्लफ्रेंड मिल गया तो मैं भी उनका जिसे साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे. लेकिन अभी तक तो सिंगल है, क्या करूं? आप लोग सोचा कि मैंने
Valentine's Day mana? इसलिए you all think that I'm in relationship but I'm not, okay? डायलॉग दे दे के थक गया मैं, क्या करूँ फिर तैयार but it may give you entertain. So अगर हम लोग का वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना. He's going to treat us. मैं जाएगा नारंगी. हेलो अभी फिलहाल वो हाँ, उबर मैं- ड्राइवर से बात कर रहा है. आप फैंसी बाजार वो हफ्तों में होते आ जाओ. लाखों से तो वो ना सर आपसे बोल सो वो तो सुन बाय कंडक्टर बाय. फिर से शुरू हो गया हम लोग का जर्नी. लड़ती उड़ती के लिए क्या चिंता हो रहा है? हाँ. उल्टी तो बता दे क्या? उल्टी उल्टा में से उल्टी हो जाता है. उल्टा क्या उल्टी है? उसका मतलब कि गंदा होने से भी गंदी होता है. गंदे होने के बाद गंदी हो जाता है. Different means great, hey. Yeah. Sino sana disiplin ka ba ito po? Yeah. Agis ka soy. Agis ka है. आगे से हम लोग आ रहा है हेलीकॉप्टर से. देख पूरा स्पीड चला के आ रहा है. स्पीड बोला तो क्या हो गया? वाह अंकल आंटी चला गया. वो तो आंटी सिर्फ आंटी. तो आंटी वो अंकल आंटी जो ड्राइव किया वही आंटी है. करो सीता बड़ा प्यारा है ये दिल का रास्ता bara bola bara दिल का रास्ता bara दिल का रास्ता पुई yo. Oh ya, Anti तो क्या याद सीने नहीं कौन जी बता रहे. Hello, happy Christian Buste. Now we are on the way to KFC. Here nearby us, there is a KFC, but we don't find yet. So we are still searching for it, along with my hero. KFC आ गया. See Mr. Become safe. Tell to us that अगर बाथरूम नहीं है तो वो नहीं जाने वाला है. Finally we reach KFC. नमस्कार, आप लोग केंद्र में है. Petang sang na dele tangga bay banday makle no tang pang pun ya dele. Cheers.